Нехиха бүгүн булттагын опсенен начинающий булчукка тухнадатын, оны удобный таңыстары үйін кәпсиягым. Оны кратык бултурга тухнадалақтарын бастыкы бултур киеха предметтерин үйін кәпсиягым. Булттага ден опсен удобный болуқтақ, тыйнар болуқтақ, оны есть категория там булттыга хаддерінден агрессивный среда хаддан. Блин, термобилио, инден активный вид, инден рахсаллар пассивный вид, тенеми рахсаллар олар боллақана, камар боллақана, онно братами таңғанами арахан сетвесойды эппеттиқтақ. Например, камар киеха тынар таңаснады. Ән нар қамны жан, қайық жан, ошо желательно оны яғана тепшіке болуқтақ. Бұл сүз бұрығын тынар таңастар. Именно ходуға камарға намыттар. Только мантыкан оларга онна бураңайын тылахырга уже басуаттар. Аккайын олар боллағақына. Потому что тынарынығын насквозь веран қалар, соответственно, кені продувайсы кіна хәндер. Но тут хамар кейха болан тынар болан шөй. Онна болан тынарынығын инчай бәт, өсі кені шөй ден. Онна тыхават, главное ме тыхават еме болуқтақ. Хаты бар емен кейренді кылгар, онна қачығыры хиджар боллағынан төті ме көған. Онна өсі бұтағансы шөй ден хүккін аны кестер. Кехи онна потиден керем хатталар, олеген болан хүккін более-менее нейтрализуй зуйдур. Кести хаты, он тогоден шөй. Но манны куравиннақ таңыстар уже кыртык ханалары гарахан хоғыс болар. Бұл специализированный таңыстар кекері. Брезентовайдар, не горка жанаттын аллар. Хамырға ене яғана енчепчеке еме тыынар же, ну сикке кене вас инчаяр улахан тоққа. Олеген, ну бастыға тәпқа вас бұл хамы начальный тоққа оғой костюмдар. Но горкалар неме рақсаллар. Сайыңы, хаскы инде. Бұл манны қари үші хоғыз горкалар баллар, филистақтар. Ари қалын хоғыз болалар, оны сикке картыға ұтарахата ари үрдік. Бұл әмежі тыыналдар кендер. Оны әмежі ондық мәна тыхават тұқ материал болуқтақ. Бұл именно костюмын, например, сентябрь, октябрь. Ну, конец августа қайыққа. Бұл уже кендер тыыматтар, күдіто кендер тылтонлар дақтана бұрылдар. Особенно аккалар кейха моторкана хыдар, мотоциклна хыдар боллахатна иманнык нада. Тыл турунна. Ну мантыган межу коханы выкины тыгыра. Но зато ардах он тыл кине хатуппат. Плюс маскировочный туа. Яхана межу депчики. Мунха хыдар боллахана межу та хаскы кыгыны каха. Бухап кыгыны хаскы кыгыны. Бу шейден бу яханнаран депчики костюмдар. Онна до минус 30 кине хыдяктырна. Тынара онна тыматы бехан алды. Нахак тимне дата хана бухаган, ну эме дагана нахаме критикалар дахак очалахтыны болбадах. Но бу тепчики уровеньнах костюмдар. Бу преимущество киндер дем daha kalın болбадах. Камнанарга чугай. Ну манны кодук тепчики хосына лах болалар. Астыгы тоқа ховай костюмна. Бу уже kalın. Төден 5 температуралы. Межі тыналлара там бевес брахен, основном оларға намыттар. Хамырға мен шун қалын бағайлар, бұның тоқын яғынна хоғыстар. Бұл уже олық постоянно тымныларға хаджарға намыт костюм. Оларын аянырға еңде бұның. Больше бұраннақ еңден нұрғалдар, натынан хаджардан нұрғалдар. Онда бұл мұндық маскировочный күйіндерге масқалат дем бар болды. Масқалаттар метепчекілер, ортықы оны ғарқан дем бұл ғарқанға керер. Потому что бұл парашютный материал. Яхана ныр тепчеке, оны ныр крепкай. Талаққа туққайын қайдуат. Оны қарғыз туат кене қағатуады. Насквозь костюет. А так тыгыр материаллар баллар. Оны тыгырын ехен бұсытар әвіләвәтті. Қачығыры ғыддар. Но тесінаты да тепчеке болар. Не бұл әме именно бұл мұнық костюм финтарел дем ба. Бұл кем квадроциклынан, мотоциклынан ғыддерға нада. Әме ардақтақ, бадарандақ тұқ. Ардақтан бадарантан ең құттан бат. Әме отут бірген тыйнар. Ну как бы в основном ардахтан тылтан камлер. Ну тыйнара карахас, ну хермно тыйнар. Зато спокойно маннаган жау костюмна станана, например, ну гуго инкирикка. Бадаранга букулука. Бу именно бу финтрел дем фирма, именно квадроциклна, мотоциклна дерденерга оңор. Ну манны кудукка. Минус 15 тенер бу универсальный хостохтар каллелер. Bir kostüm nada olduğunu bu köyün has imine bulsuz yollar dikkat var bula bu imine bir kostüm oldu mu da hep olur demeye
каччыбар эппиттирден бу манныгы ханан минус 15 калды плюс 15тен минус 15 калды. Это основной били күн хас бутурун була. Бу чөйден эме яхана шугай тылтан артактан ныртыга бырыр. Бу даже карманнара ен тох герметичный. Уго даже он хана как бы 15 минут угибет. Сейчас. Ну вечно, конечно, хаяват, но инту устара. А мы же яхана шой, ин утепленный, но маннектор уже кухана бу ты нарамертахо, соответственно. Ну, больше дурдалар арга это хан арга, я не имею техникального интерга нам. Ну, таяга какая-то воровня, ты воровня где-то хана не советую. Я был специализированный, я когда был чуть арга мутли, был лагана тох. Бутун маннык таңастыры бир фирма бар, онгана мәлбәк фирмалар оңырылдыр. Аматыр бір ситка ден бар. Именно хошын, горная охота ден. Слоеная одежда ден. Бит таңас таған. Барты тыынар. Именно специально. Между тылтон утыры, ардақтон утыры, но микрофибра ден тыынар тоқтақ возможностях. Он на специальная раскраскалар, то цифровая раскраска ден. Хасара метреттен кихи сөйлейтін манны қоқын ұрай. Именно четко кихидерден или туғыр хедден кені көрдівәт военный разработка была. Бұл была уже дорогой таңсқа хире. Онны манна бұл бастықы слой, 2 слой, 3 слой, онны қаян істақына универсальный көдік болар. Бұғанан бұл таңыстар хеналары ғарған. Бұл маннык флисовай тоқтар баллар. Костюм, бұл термобилиоден уровенен мекерелдер. Ну, флис шуеден кені яхана тепчіке онны ғылаханан шугай. Нырыға мен универсальный. Тыынардар баллар, тыынматтар баллар. Вообще, булка в основном желательно синтетической материаллах тугылахаты қанады. Потому что натуральный тоқтырын чеддяқтарына куран берін хелер бұтан. Например, натуральный уға түстіққана онтықан пока курдон қайыр донуға тоғын. Синтетическайдар унаттар гайдылар, олеген инчелері бұдан тұқсылабай. Онда ұтылға имандық ұянка бістін час кура алалар. Оннық же спальника, верблюже им пуховой. Олар инчелдіқта 2 күні ұға көріқтара. Онта синтефоновый ұлантығын ұятын 15 минутын кура алар. Олеген бұлқа основном синтетическай, онна синтетика ұяғана тепчіке олар. Но кухана ден кендер противопожарный түдіне беметтақтар. Картоқтан воспламенениялары ұлған. Ну, булка лучше механавар синтетический таңасы дәді өзірдік. Идеальный костюм хәрімні хоқ, оны барда узкой хоқстар. Бұл флисовайдар әме барда синтетический көкер. Мен шинчайлар, оны бұдан түгенні көралар кенде. Оны жилеттер бар болды. Ну, бұл больше спортинға тұттар, но кускай мен кейі тұттар тұқтар. Таңасы дүтен көтен көй хаған. Бұл кәндер мәнік ұлған тұқтақ көдік, үргзақ көдіктақ бар бол. Кускун ең бараға әддергі. Термескен үйінде хәлдерге, онда нетер патронларга нуган кая. Күргө кийдин турдун онда баннык. Атылы хида, кускун кеннер барага хада. Келден жөлеккөн холдун яды. Онар кудумны. Онда же бу спортинга тутталды. Рахтиге инден куд. Ну баннык бу основном спортинг жилета, а так баннык охотничий жилеттер ме бар болалар. Ну принцип действия мен бир. Кеннетер баннык караврюкзакта, оны нетер тоқтырды. Но охотничий будан камуфлированный, на плотный материал болар. Бейсболкалар Кыгынга мандык. То, ну уже кем что предпочитаю. Кем хотя хавлю. Ну, она обязательно лыхтахан дем был батах. То основное мне фалихи дядил. Главное, то ты гаддерин барда яхан. Хаты именно бар булахан каждый грамм на счету была. En хан патронун ахан туун ол бухын таңахан en супермен кей бол батах булан. Чадыр оттар хин бастан кайыктырын со временем камерамды каян яган бул. Чем рах барыхым баран чем туун барда распределенный булыктак был. Олен яхан во-первых андыкты көрнүр. Главный туун приоритет яхан. Даже жандар албагасы жоо баттар просто кара хлеб он сыл алдар битте. Вперед. Он фляга тугры костер тургонда тугры хай. Еще лучше примусы дядя.